Dek, kalau suara ayam kayak gimana? Suara sapi. Kalau suara kambing kayak gimana? Suara burung. Suara burung kayak gimana? Kalau suara buaya. Kalau suara buaya kayak gimana? Assalamualaikum ukhti. Kalau suara sapi, kalau suara kambing, kalau suara burung, kalau suara buaya. Assalamualaikum ukhti. Kayak coklat. Coklat upil ini. Oh, murah bubus apa? Upil. Upil.